Ngibingelele ngiphinde nginamukele kubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba evutha be eshisa amalangabi zawo ke umaskandi. Nginiphathele ke udaba oluvutha ke be olusematheni njengamanje ke olukamenzi ke umfo kamabizela ngokuthi ke aphume ke kule yakapani ebikade imphethe ke. Ngasa ke umsayini ngempela ke lapha ke IGP okuyikapani ke kaZuma naye ke ukhuzani ke umfo wapongose. Umenzi ke ushiye insika yethonga company lapha ke ibingamphethe kahle ke kwezezimali. Kuthe kusuka ke zona lezi idumo zokuthi ke umenzi ke umfo kamabizela uyashiya phansi lapha ke kuyona ke le company ekade ke imphethe ke okuyinsika yethonga. Akahlalisanga ke noma akapholisanga ke maseko ke uZuma ke oyimanager yakhe ke ukhuzani ke umfo wapongose nongumphathi ke weIGP iCompany ke okuyiyona ke ephethe ukhuzani. Izolo ke ufonele ke yona ke imanager kaMenzi noma ke obekuyimanager kaMenzi ke wensika yethonga. Kodwa ke lo obeyimanager ke yakhe ke uMenzi ke umfo kamabizela akabange ke esayibamba ke ikholi njengoba ke ebebona ukuthi ke iphuma ke kuyena ke uZuma lo ophethe ke iIGP. Uzokhumbula ke mbukeli ke nawe mlandeli lomculo maskandi ke uzokhumbula ukuthi ke uZuma ke useke waphumela ke obala ke impela ke amahlandla amaningi ke etshela ke yona ke insika yethonga ukuthi ke ube ke uMenzi akekho ngaphansi kwakho ngabe ke impela ke siyamthatha ke siIGP ngimfisa ke ngempela ke lo mfana njengoba ke enekhono ke elingaka. Lamagama ke ubevamise ke ukuwasho lapha na ezathi kuma comment section anda ke ipost yayo ke insika yethonga. Uma ke eposte ke ngoMenzi ke yona ke insika yethonga ungaya kuma post lapha na ke amadala ke mbukeli uma ke ubona ukuthi ke mina ke angikhulumi lona ke iqiniso njengoba ke insika yethonga ke ibhale ama post ngaye ke uMenzi bese yaqhamuka lapha na ke uZuma wayo ke iIGP okanye ke okuyikapani ke yakhe ke nokhuzani ke. Bezingakho ke mbukele benginize nazo namhlanje sesihlangana lapha na ezathi i-comment section sizovulwa ukuthi yona ngabe uyibona kanjani ke le ndaba yakhe ke uMenzi kanye nayo ke iIGP ngabe ke uwele ezandleni ezihleni uma ke engale kwi-IGP ephuma kuyo ke insika yethonga. Sesihlangana ke ezathi ke mbukeli ke bezingakho ke ebengize nazo namhlanje. Siyabonga.